Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Yo anangama 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 like vini mosio anangama anangama You anangama 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 like vidi mosio anangama anangama anangama
mi prier. Oh viens ma. Oui, ah ma bimo. Mi prier. Oh viens ma. Nana mi prier di. Ide ma yo kwanu. Ah on mi prier di. Ide ma e jalaja. Alléluia. Alléluia. Et si nyamye yakluye o souvie ma esanule nyamye badanga posio nwanvue kwengweni diasu enyamye ntikba enyamye nyesro enyamye nkloe isonti ma etie suna etie ndenga nyamye ati d'entra nyamye bola nglo playe jio dans sobati inglo ma onyru nyanya baja asie umwansu alléluia yesu sistema ebo ya faiblesse o ya kieni adona imbe sanu et quand il wo numéro ablessin abla kuenisi m'a dit Jésus qui m'a dit Jésus qui m'a rafé allié sous sang des attitudes de l'équerre les attitudes m'a dit Jésus qui m'a rafé allié sous sang des attitudes de l'équerre
Et si anangama nyamie pli, ma kan voulait oyo okumbake olie. Et là wa c'est famille Jésus du maïno. Et yo du mandangle mon famille Jésus du maïno. A fi nyamie sapa. Wa kunye ajilinglomanie. Ande oti afwe ngama famanie imone tien kasien. Afwe kunu mone oti ablenu onignon. Et dia kunjwe nglemu afi olema mone kumo enio e ayano. Olema mone kumo e afama e un ya montama o. Olema mone kumo kusu atikema oha ngurensu na afama onde pakpamu akan klimae. Itie la oa senglemu Jésus du maïno. Et si que ina tile nous et aima oklusa plein kloa nous. Sange olema kinkuma fwani yo. O klule danti plein kloa nous ngamo akokan na eniwe kuma tan soudan ya kanyo. Ila wasi oni black pa ngamo enyani be. Ila wasi oni afe ngamo toli Yesu sange ayakimae akwakimae. Makan voulait nyoli titi Jésus du maïno. Et cloque ifa blenga oni blenga mo kana yalu afwe ufle nous. Ifa la wasi afise yo ngwanu na ule surale dampa yo ule. Ngwanga ma fama ye olema gwa olema likimo eklafato umienga edoi olema sikamo eklafama oko ina ya twetikale c'est tiguegweo c'est eklananti c'est eklaja so ejran ekloason oti surale dan ma famae makan voulait oyolie Jésus du maïno rablenga sumae ma osurale okata ekloa Yesu. C'est stranvier, il y a un à Sénai, ou à Tankan, à fin, au Séoun, que a fait sonner, un serait au Hawaii, que au Swimbo. Mais il y a un au clan où il que, quand on voit nous les boboy, sur la lettre d'un pas, il y a famille. Donc, à souviens, mais bon, be kunde so, be nyeme, be, banque lossique, à moi, yvelin, sangue, be clamant, be noanzoué. Besi kanga obesa nun soni sange bobo bekla kwatinu besi kanga obesa nun soni sange sien bekla diali kekun besi kanga obesa nun soni sange wadi afwe bobo bekla jasoma sange elie iwan edi ale sange aklanyan plaka likandi aklanyan zuekan no akla jaso sege nantikan e sinya mien pli woya yongale mbekla mayo. Itie que blenga maya mure ikula opensuka ili like pamanie na ilawase rablenga suma yo na inwa imata susapa famille Jésus du manu amen. Alléluia. Alléluia. Nyamien isra pamu ngle nyamulike famille Jésus du manu. Eni anga kusubu amu omwa sengenya eklase eklaesu yanga likaure manyamie yangwe sanya mu tran famille Jésus du manu isonti ajaso oni anga boni betranle kauruli wasra je boy eni anga ola ilike ja ona ilike na bosura le famille ngremu.
ya nso iwa kun bo fa gre iwa nyon iwa mama anangama afi otikpa afi iklun fue wole titi bebo anangama ko libeti bode libebe ko fue mbesanu boko yaya libe menklanu idia filielo idia tolielo ime inglolo ime ingwalo bokan libebo linu be sofwe mu bendenga fata kebe kan ye oleo hallelujah nyamye ni okpa masranu onyomo wa fangati stradie ejuma lo ko ululo be ko tebo stradie kusukar kenchen na ore kenga eja mbo stradie mesike kenkun sa stradie lie odili ke parekun stradie simanso sangenya ye bo nyamye sie wanvoe bokloliye pokon kan ebonu oni wa fakura nga eti ma ejaso e wala nyamye so yase afike ululi afwe 2025 nganu ko fe seconde klikrim lele bo fa junde décembre sra chemba bla oni mo tue nyaklole danga nyamye kloli wo sonti o plali wo oni ngwansu okunyo awlonti ale mo nesu na sinyamye uye oni sadandanga bo ebe mani wonti. Ete si nyamye uye asi nyamye nye sa danda mumae e wale ya se ku e ase na nyeleke oni wa faklanu kare baba pasteur fafi kale sa stradie mu beleli ke ngabo flo stra nyen ura gwase e sangenya nga ejo ebe kwa kambe u bekura jasoma yali kenje fi oni be anya be usomu bekura ma jasoma na sekeyo be kotoli ketiwa bekura jasoma na sekebe yoli kengoni fata sangoli anya nyensili onvwe anya be u ibe ni elenga monesu eku na la nya mye yase ngwanga bo fateli wonti tinya mye uye Chloé, nyamye ntikpa, ole ma usu. Ngwanga enu ya fi nyamye. Lale nga ekolai, tra kumpobo si dongo ola suo. Senge gaso le nga e gaso mfianangama. Ma e si nyamye danso e uye, klole danga boyo Chloé ti. Alléluia. Et si ngwan benyamye bo nyamye sulo nyoli tranwle kokon ofali asien kati ja takataka wle baba kenya ngulong oni asie suwa asie imbolong likefi onumale bakla fe unsunzuwo anangama atiali ngumi ya atiali wa fangu fle sangabo obalonu asinu ngabo oju klosran sui asinu likefi ofiama onyunu ya likevie fi ofama wase anzeli kefi ofuma onyamie onu Israël nyamie
c'est en anglais mon et o nyamien o nyuin o baba o nyamien ya meni so inwantion sran bien be lali ba klama ba jaso akon ka be fleur be tomber duma o fleur yele ke fouin yele ke saka sanga elie akpini suma e jaso de okun be fleur e ngwa ditiema e o nyunu kenglamu e kundeke e jiwa je e lawa se nia sa dandanga ba yo bemu sa sure ngaba e bemu se ya kama sa somo ya lama onyamie wa sei nweli esia ye ngwa emie kama ti ngwa nyamie ba fita elu mamani ye umie itie eyi wa ye ni o baba emie kuri kula o ma oduman onya kan vule ti Jésus-Christ de manu mo iso amen Amen. Amen. Tiens. Isranya mien vlenke ogwase. Ye Etienne denga gwemu ablangulani sien. Iwa mutojwe ufle be mama anangama. Asia umwansu stramu amutojwe be mama anangama. Amutojwe be mama anangama amule yase. Oti defwe amuke jasin fe nchenkura isontie fable ema stronyamie. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Amérique kun Jésus du maïno. Amen. Otimia kun jwe ke ya ne mole ke ka senga we eniamu enya son ni ka le ikun. O ma nfa ya mi kuri nda mi ase bobo. Afina le. Na sangba kwa ebe uni ne kenga we. Jésus lien. Il a senda ko jwe mami sanwo. Ao minyamie ya senda kojwe mami sango Jésus ya senda kojwe mami sango Ao minyamie ya senda kojwe mami sanu Ye beti kungu ya si ayao Yalo meti kungu ya si ayao ya so bang ya treke genje no nyasa yele ya so bang ya treke genje no nyasa o mi nyamie ani mama le fata oyo mae meme o mi nyamie ani mama le fata oyo mae meme Mama le fata oyo mae meme Ainga bambese ani mama le fata oyo mae meme Bewa uka mi mae mama nanga mae Eko yo kuwa
wa juye. E wasu ele mo kwenu jasi mu besu. Isi na jasi mo fwe wa bai. Eni anga bongle mu ibewe atiwa. Famuni eni ay ma sonu li kawrele. Asusin kolika nde mone kinsan abana asio nya mienye na o jaso ma esio. Oje kuswa bali be kaninya mienu ande meklelio. Jasi feso atili en famille wa manya mie. C'est eni avio anande won aussi Jésus o kla jaso a o fue ble. Yo, eni anga bobe jasoli et surintendant pasteur Kra Daniel Nibo son frère du mandiwanu be kla be famille nie be amumoni bale Jésus du manu ya estramuke amugwase ke yanja nkwe bwenwai ible wa jubo be wa famu klemvle sien efle ba Samuel no wa maele mo twenu jasi. Alléluia. C'est une famille sans Jésus-Christ de Maïno. Otimia kunjeke mone kenga moti afwe nanga yonie imone ken kasien enyamu eke asonse ma pa bo de tam sion I ndolomeno manyamio o ka e famille sans Jésus-Christ de Maïno. Kana ya bo endolomesu e ni akon e afien e gyoto fwe fon. Mon afwe ngai so abune o ayo concert. Il faut voir où il y a fin. On fait que il me plaît. Na agir le camp créé. Il se met il y a fleur et Dieu te fait et ni a blade chante na au mignon bien. Faut pas mais sonner d'abord. Alléluia. 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 Voilà. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Voilà, nous sommes là, le cœur en joie. Et je pense que elle-même, elle est là. Voilà, on va lui donner le micro. Et il faut dire que c'est le 4 janvier. Dès qu'on rentre en janvier, le premier dimanche, à l'église des camps militaires, les tickets sont très moins chers. 2 000, 5 000, 10 000. Voilà, nous allons laisser 4 souches de tickets ici, 200 tickets ici. Parce qu'on vous attend nombreux là-bas. La chante. Voilà, elle a tenu à être là pour vous parler un peu seulement. Tenez le micro. Monter le son un peu. Monte le son s'il te plaît. Yassomania. Uncle, me want for money, what you say?
muklu ti ufwe dan. Nyamie ya mulia e. Ananga mama muru afwe no anu klama. Nga mukunde mamunye. Anu akula nga mbobo mabe tike. Sangenia satia yo anglais mu. Aimansi le 4. Bakumbo bakanga ziyo conseil. Ya oli asu koma vie. Envoie dans nyamie kuli sirie nene nga nyamie tirie. Mwa blana fo ani ele fa ukani esu la nyamie se. Baku ekle gwe fa ule nyamie sanu etekania esu na ma ekpafu be sirie. Oma pabu de fu mu nyamie ya wuro no srangrangran mu. Amulie botike 10 millions ya mu fata. Na sanga kaba ko kunulia onu ko kunyolia onu amia muina amufa ekula transwa kungbanu kenga sa kenga mugwa esa biembe osi no biembe onyruwa ne yo o ma amufa na ma eko kanvu nyamie na fiamusu le 4 janvier à partir de 14h à l'église Saint-Marc militaire. Rendez-vous. Merci. Alléluia. Et pas bon de maman nyamie. Et ya blani mo e kwa ni ujole. Ça ou flé. Et à son nom, à Port-Boué 2 fois, c'est Trafouet dans mon secrétaire général. Il a un to nyamien vle, ma un to akpaswa ngabe. Afin qu'est-ce que akpaswa? Yole a fait massi, Jeff Sema, école de dimanche, au PHP avec un anien, rep massi, flamboyer lumière. Il a et bien banquet que janvier anglo soit luné, monti à Afro-Flé 2026, il anglo clean, il est bleu. Ele asonu moi ole anyawa anyaso ni ole oni yole jumanga edili afwenu okun is aniale okun nga ya di afwofle nga alune ya kundambule ometi be akpaso nga mbobo bele ma be nkpaso be siesie beun be tratra be fwa nga be linge nga be li be tetre ase be ba be fa be bla ile likenga ya enu akpaso nga mbobo bele be nkpa be mambe ple be ujo be kimanga be dili asamia ngonu ngo fata ke be na wa ipa wa fa fata ke be na wa engunu ingbaso be mambe ple be kan donc a esu yole fueke moti janvier il est bleu to nglansu on fata ke engba e yawa na ebuiso isam be akunda na emia kusuma ngo sa paso so me keyo be fuwa be kimanga be dili afwe no kun nga be tre dia se on fata ke Mone nga eni ambulance ke 4 janvier ngoko e conseiller iso mone kunba sonu iso fra fada ke amu fra be blanc no otra onye ka amu lia nga amu fama mu audosu o amu sanu ili ngo fada ke otra ase no o isanu o fada ka I mone ke le na so amu fa be blanc no okra nyen no okanga no onianu ngoti ndemo sa ofra mo o isanu yole ngo fada ke e fa pon ura ele e patan sansre wawa Yole janvier il y a quelqu'un monti janvier il est dé janvier il est nyonsu qu'est-ce que week-end dit janvier il y a qu'un et à 30 et insu pata un centre wa engba wa esi a ofwe mu ebe na sime yo sen ege esi iso pata un sansu nga e sanga e trenu srewa song on fata ke éclair duma clairen et au clair parce que fois c'est travail en gaslo am sino be klanga bena klabe duma tenga bien be klabe duma ya nyambeti plentole amwo be ko klam duma ye e ngai pe nyamie vle I ura e ke duma trebuni nyonga asonu dan keninde mo asopo bu de fois mu be fali be sabe ura ni nu be fali enveloppe mu iso enveloppe soto sanu na fa bama e sroke afabla be klanga kusuma bla bi ati duma trebuni nyonso moti asonu sema il y a takataka brunu nyono ke président moti e ngba isu pengbe ngoti sujuma sa tiri son denvier na ana nyeumia na fama enveloppe vie na don aso abuli akuna favie sa sonu vie nweuna e fa enveloppe e fa mon koko na fosa abla juma sonu vie nti e un kale akpaso ngo o e afien ngai frais social ingo e non to nyamie mvle na e seweke ko fait il est clicli il descend le clicli ngo fa ju Désemblé à Blaoning Gloire en Tengoye, Sikango Fatake et Tanning, Otikoto Nkun. Anganyo Clataduna, Isokoto Nkun, and a Tanima on the Kusman of Fakatani and a Jumalo, Casonuvie, any Ambo Jangwalo, or Combeuna, Gogwebo. Ekman Raikun, Yoleke, Bluffin Frabilike, lecteur de la Bible, Yolingwe, Yole Framo, et Fa, Okungle Mukla, et Kangano, and the Nosa, Black Lang Ekro, et Kangano, Fao Kayon.
nyamie fa koko yale il fait lecteur de la Bible non il so froid ole on afite télévision menule ole pengbe melie otikoro kunyon pendant blanc ole ngba fne kanga melie otikoro kunyon ko kumba kanga melie otikoro kunyon on meti e klanga wa froid so ka e fa arolo e fa kanga nyamie de fa so nyamie de mo e kingi c'est à son vie be klanga bien be favie be blana e klebe duma ko ko ene afa e ablebenti jani nyemu manyamio o kai yemo oswenbo and the morning e baen onukun o asamia le nga fabali osune nga sunsun manyamio bo le nga fi afite me bobo otesumo osiketro won awon sumo kloyale le nga fi afite kusoma diakungwe adialage renga no manyamio oraisu ye ma engba e dialage koni fatansa pa mi son Jesus Christ du manu amen. Alléluia. Tiens, blengo waju bleke esie nyamie uye ku onye satilike. Isonti e wakanga ndengo famille benyolie netre blanc ni glan ima bluni na. Otikle wake moyele mini mimvle nu fwe mu bo itiema eklatu eklu efa ningenga mu ema ebobo efanganu. Ningen kla fiwo woye amani ningenga efamani woye nyo alleluia diken kla ngabo efable nyamie kpli nyamie nyo mani yo amvwe ngabo nyamie si ebo echora esati ningemesu onifata ke ekusu esi unye isonti eni anviemu betuli bekru afiele kebe uni nyamie yakun ye mbengwanu enilie mami kwasi ajwa iwon la nyamie yase afinya miema afwenga boye onuye baki ngabe paseli wa blai onyeni osi nyamie yi iwuye ku okanvu ananga memeduma afinyele ke ini akun o Italy bekpeli ni aso ibo akajuma lo sange nyamie ma ofinu fiteli ye nyamie isakpa we awro nsunti ofe statistika kotokun blanc ofasi nyamie iwuye enya ngran Florentin ikusu won la nyamie kpli yase oni nyamie yi klale anvoisi la ngabo we ngwansu na ore kemba blanc ni kumple ngabo e fali e peli strenu e streli wa fan pleso ko sini o wini kenya miema ijuma lo o weli nyru beteli sasu afiele ke Côte d'Ivoire wai juma soy otinandolie Juma sol otilike bo be sabebe nia pokunya mie anvoisi le nu iyo eli krikri bo fali juma sonyo na ure iya kunjwe nu omwenu o emae isonti osinya mie uye oni statistika kotokun ablenu manya mie iduma fue afien titi Jésus dumanu tien service d'ordre. Eni amu besiesie gbogbo mu nyamie mvle le mo tu afien nu ngabuli akunda kese afabo mi nyamie nyru otikpai fa na jaso na stre nyamie la nyamie ase ngabo afable anangamanti Manyamien iklusanyo ya fiengle mui Jésus du manu sien egwase ya eni en service d'ordre mu besiesie jajale ati kasi o mi bien kana ti si sa se na le ati kasi o mi bien kana ti si sa se na o mi bien ati kasi o mi bien kana ti si sa wa se na ke o mi bien kana ti si sa se na o misuna nyani ti o wa se na o alaje na mani e o wa se na
Kainta osui. O asena nklavie ma isanu le. Kainta osui. O kan vule nklavie ma isanu le. Ande mone chen. Boati afwe 2025 mone ke kasien. Wa me wati ke ekran guanu. Ya ma eba oso asanu na ekanvuo. Aklunjua nui. Anangama satilike. Echelemu e blusum ya fasio gbogbonu. Estroka nangama rasumai. Ya omanga modonga sumia Jésus. Asamia obesu. Yale kabe le majuma. Yale kafe obesu anangama. Gwabara omba besui. Tikenglola noai. Nyara omba besu Jésus du manu. Tikenglola noai. Nara besati nige besu Jésus du manu. Anangama ela wase. Yale kaisike kangama ya fasio nyuri. Wasonu. Yo araswa mai. Jésus du manu. Amen. Amen. Alléluia. Et si yakima nyamye ya senale sakpakpa ngabo ebe ma enti. Tiens, était sous et blessou. Et quand gande article wa dwemu ablasani san iwa kunfa granyonu. Iwa nyamye sufwe na ulefwemu amu bosro. Amu mama anangama imama le otisran pa mu belie. Amu bo grube fa mama anangama. Amu bo sango bole nyama blue be mama anangama. E aki blei eni adona imbesanu. Amen. Alléluia. Nyamien vle et amolike Jésus de Mayenou. Ma nyamien bo otraye ngwanyamanu oniye 30 ande mone ken kasien tu okuno na mama o nyamien. Alléluia.
vie ma oh. Adilegbe, yemi prier, je mama oh. Oui, yemi prier, je mama oh. Iwa adilegbe, yemi prier, je mama oh. Ungalo golo yemi, astro, je mama oh. Adilegbe oh. Adilegbe, yemi prier, je mama oh. Adilegbe oh. Yo, adilegbe, yemi prier, je mama wa. Adilegbe, yemi prier, je mama wa. Adilegbe oh. Adilegbe oh. Je mama wa. Adilegbe oh. Adilegbe oh. Yo. Atuma mino yami asenae. Atuma mino Yemi asena. Atuma mino yami asenae. Atuma mino yemi asena. We atuma mino yemi asena. Atuma mino. Atuma mino yami asenae. Atuma mino. Atuma mino yami asenae. Nana yemi kriye. Asena o mino. Ungala yemi. Asena o mino. Ya oje ma mi wo gwanu. Oje ma afwe wa yayo. Afwe do yaye. E gwanu. E gwanu yemi kriyo mi wo. E jala yemi kriyo mi wo. Sebebu ye do yemi kriyo mi wo. Israel yemi. Yo agole dandi. Oye asasa yo. Anagoma yemi nya. Ega se ya sabi be o do menu. Ega se ya sabi be o nyele bebo. Ega se ya sabi kana di magu. Ega se ya sabi ase Yesu abu. Sange bile asibia uwe. Ego mami wo wanu. Ego mandi do jalaje. Ego do osra menu. Isodi o ase na o. Atuma menu o ye. We yemi ase na e. Atuma mino. Atuma mino yami asenae. Atuma mino. Atuma mino yami asenae. Manyame asenda tu eno
Asena, Asena, oh yeah. Nyamye Asena, Asuvye maname wabo. Asena, la nyamye ase, itema ukwanwo. We Asena, Asena, oh yeah. Nyamye Asena, Asuvye maname wabo. Yesu ama monyamie yi wa fa ofle. Sa aklo ka dranglo e. Yes aklo ka koto kuma koto na. Yiyemie mo estroyin iya ye eku. Mi nyamie asunzula lite anumala. Suzulelike anumale nglola suzulelike anumale asiasuwa suzulelike anumale menganuwa suzulelike anumale nglola suzulelike anumale inyamie suzulelike anumale moke sunanumale Afite bien son gestro. Inyamie, sozulelike, anumale. So Jesui. Ungolo, sozulelike, anumale. Asiasua, sozulelike, anumale. Menganua, sozulelike, anumale. Ungolo, sozulelike, anumale. Minyamie, sozulelike. Suzulelike onumale Ungola suzulelike onumale Asiasua suzulelike onumale Menganua suzulelike onumale Ungola suzulelike onumale Suzulelike onumale Inyamie, suzulelike, anumale. Ungolo, suzulelike, anumale. Asiasua, suzulelike, anumale. Menganua, suzulelike, anumale. Ungolo, suzulelike, anumale. Mama nyamie, nyamie o esro.
Endenga e atiebembe o liki ndetre nyon ima abrenini nyon oni hébreu ndetre ancien ima kun fagran nyon ikasiengo titri ndetre nyon ima brini kun fagran ima brini nyon e kange kiklinga o liki nu ke Jésus ni inglele nko inyu ye inwo nyamieni srambe fe ma e susu hébreu no Hébreu d'être Hébreu moun d'être ima kun fagran ima nyon isonti nama eka Christ nde ibobolenga bekleli yensu ma emia enyi ewo eyosran nama eura soin ibo asikun ibo aseura le son yole ndenga ekan seke ekan seke be yaki sang beng yole be lafi nyamien sung be yo sram be batem wa fa be sie be sa sram be so sram be ken ye nyamien bu nde okakime nde kasengo titi ndetre nyon ima bruni kunfagine ima bruni nyon afi nyamien ayi yenga oyo sram boma sram be kwa nyan be tin inglo ye so bo yoli yen ti
okle ke e akisabo yoma nyamie fei ni menu ningenga e imblo besung na blenga e onuyen e yo sangoti oti inosung ni sangoti pang ye esro nyamie. Amen. Maestra nyamie. Et si nyamie pli et cloquet la oase afin casser like na allié yo masran gwan sangen de amofion noin ye masran nyangwan nkumo afama onde amama ye ande blenye et cloquet nde papa ngamofion o wa wen akan créer et cloquet esio kasu et cloquet sous la file kusu o kasu et fangan o kasu o ma blenye rasumai famille Jésus du manou. Amen. Mais quoi c'est enyamie ya unjwenu ma quand voulez oyo Jésus lié et amen ma dans yelen oyo Jésus lié enyamie wa raisu dans a foyer 2025 yo viele vie me nyunubo oilike be imabo be buisa katiko 2025 wa vie ko bebo yo tikeklo sange aniao awuma awongwan yaule. Alléluia. Sans dire que on a ici no si on kenga 2025 en soufiant fitement à très pas un à fouet. Oui ma bouibla wa teule. Alléluia. Yamieti pas. Koko iso kun kalien a fouet vie. On va la ka un nyanzwen. Nyanzwen ozo. Avi onu nga a pan loke ma wo a fouet lian sufitano na wa otile. Sebe mon poko fuazo dima. Amen, amen. Romain, oui. On dit. Laisse-moi pas nyamie o imwania ngo pale ma minde yi 2025 ya vile lo ko awin ko te ongwanu o awin re ke pon ango pon lo leyin o fata mo ko pon so. Alléluia. Nyamie ti pa Nyamie ti pa o isa papa mu mai. Alléluia. Ndenga mo wonsine iswe enantilio. Nde trimbo yele kema esuma okale tititi. 2024 nous et moi c'est moi esuma mokale tititi obala kay yonzo. Obala kay wu. E klikli nyole. Ye kay ko wu inyonsu ma yenzo. Obala kay enyi. C'est moi esuma mokale tititi obala kay enyi. Alléluia. Afin nyamie wa fly ke wungumi o tanga yo fly ke nyi ye namba sule yi fendro yimbengbenyo manga mo kale tititi ye kloke yeso. Alléluia. Oma afwe like nga mo enwa yesu klein iti yele nyile mo krisi fuen o farako o nyi na wasuma mo kale tititi ngamo esunzuni e aklayo engba sange polen sanole mo nkluke ntienua koko ina afuen umwanu like ngamo e klelin se won e trenua e tien inua amunukungu amu akla nyanu fangan ison denye nkloke nglemu mfasi ya munyo. Alléluia.
Que ibo afwa ibo nde klikling amoy kangani yele lukin de tre nyon ima ablenu ni nyon. On peut mettre le verset pour moi s'il vous plaît. Lukin de tre nyon ima ablenu ni nyon. Iwanzo. Mettez pour moi s'il vous plaît. Que Jésus n'y connaît, voilà, ok. Que Jésus n'y on inglele ko inyro. Ye iwuyo nyamie onisrambe fait alléluia. Que ikangan dene oklike bo Jésus nyini. Jésus moti nyamie wa onyini. Alléluia. C'est Jésus bo nyini, c'est que ekuso fala ke yenzo. On va la ke nyivie. Oman kesran kunyin o klike ngwan we nou sebe wo na nyimai okun kokole suba dege atre pa like kunle motie su okun be mfoko dotro be konia a nwan wa ke onyima nyilei o klikati gwegwe nyilei o klika lengwan nyilei o klike ningembe tipa. Alléluia. Alléluia. Ye nyamiende iwan Jésus ko ni ingulele oukasu ngulele oti strambe ngwanu be hangule no like plofwen flei maturité intérieure oti nyilemo oti akunda nulike oti nyilemo oti wawe nulike oti stran ikunro like kesran kunwelemo be penzoa ka penzoa ote osu afin denye ya dan se o iune nu anze iwa wenu otin ka penzoa okun jinlo ni oza o klike enzo anga pe yoyo elike fikun amuwe nwanyi iune no watin ya nwure no ya kunda no watin. Alléluia. Oma okan nyile so inde ke ya kundanu esile nu ouka so iso nyanyamye kunde ke Kristo enwule ofata ke iwa we ya kundanu oti iso nye Jésus osufasi nyro ye iwan ko nyi bon okan une nyilende kebe wuli Jésus oti bakansange ke okwe nyro ni onyi okan wafanga moyo onyru kolen srambe wi amukura mu wi kenti tendenge danza mu me wi kenti tendenge isonde be kan wa wenu ningemu kesran nyi wa wenu kesran onyi Jésus nu ninge viembe lo fara kebe wi ne ngba e oti aolianu, c'est comme ça on dit. Aolianu ndeo, aolianu sao. Que Jésus a très passé sans vieillir ni beosu, ni Jésus les anglo-anciens. Sans ce corps, il est à fouet comme bain Jésus sous nanti. Néo. Que vieux collé au bas Jésus au sous kangoa, au sous tourné, au sous bevrezeli piné, au sous wandi piné si. Voilà. Qu'est-ce que kobe ba benyi teke osunyi ofadake okusu aninyamia munna tile noi benwike asunyi benwike kakile osutran ongwan inu. Alléluia. Ye iwan yo nyamien fait okun yo srambe fait il trouvait grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Il est aucun oninyamien be afiende strangamo iwuyo nyamien fait o clique oninyamien be nantipa neo o fana ke kusu nyamien kusu ma o classe ke ohun yo mi fait antique isoju ma ye nyamien wa e dio o fana ke ohun yo nyamien fait o fana ke ondenga kan bembe nyamien fait ka penzo ale o nu anyo ma nyamien fait ka boivie moi kunante wa kunanyo manyamie fait
ke afa ona tile nko benu sai ma na ninge papa benu ya yo oyo ma nyamie fe ke awa nyamie ibrusu ohun yo nyamie fe adi nyamie ndrumu. Amen, amen. Sange onga ma fo mete ohun yo fe onga ma meme ohun yo fe onga ma kanvuyi ohun yo fe ke sanze sa we ole o sange ndenga ma kambe otinde papa mu ohun yo nyamie fe ani Jobu ikien kungbanu iwamu ibuamu isonzon fuemu be kula be kale be wuli sange ywanzo nyamie o manio nyamie o falio man kan vule oyo nyamie kungbalie kesran kun yigo ke ngazai iwu yo nyamie fait. Alléluia. Quand Jésus, quand Jésus, iwu yo nyamie fait. O kleke wafangoni nyamie benanti pa. Ye iwu yo srambe fait. O kleke srambe kladi la loke yo. Jésus on y est pas. Jésus oya e fin. Jésus y est. Jésus ofa an yema mwengbemu sebe soumeyi. On est ensemble, venez pas là. Sebe soumeyi o waman tronune. Oh, alléluia. Bien Jésus, il yo srambe fait. Nya sranviemu like ngolo be yele wa wenu ningemu. O fable o sran miele kofite lo keke iji se ke chéri ça va il m'a fa ungelo. Na sa kimini wa wenu ningemu. Ai. Tadi ili e iwa oni nyamie be un yo nyamie bezeli. Iwu yo nyamie fe o. Sange ko grâce poa. On tike kangale bo il on outil vivi. Non. Jésus iwu yo nyamie fe. Okun. Iwu yo srambe fe. Alléluia. Pour viengu sran. Que Jésus est so. O yo viengu fin. O gwe viengu nyanse. Nya 2025 anu. O vada ke srambe seke. On yo e fe. Alléluia. Afwe nyo viele. Sa mwika ni sram wa fi wa pa ansiesie o. Na tout tralo na anfa untre olo. O fata ke eni sram e un yo srambe fe. Amen. Aniamu ikula ngalen klike yo. Akla tran sonunu, akla dia sonunu juma. Sange o fata ke ongwan o esese. Ningembe esiesie wa. En français, je veux parler d'être équilibré. Tu peux être actif dans l'église, mais ta vie n'est pas équilibrée. Jésus, il ti sese. Ngamoti wa wenulien oyo. Ngamoti unenulien oyo. Ngamoti oninyamien beafien oyo. Ngamoti sran oni sran beafien oyo kusu oyekula wen. Alléluia. Alléluia. Nyamie kwa ke e sramo e oswanu e ndiguma sange ngwan inuti asiesie wa. Juma idanga mo fawali e sanu afwembo ye ngansu bosule. Po bwe de wa nyamie ras asonu su sran pangpang pa be o jumanu be klo nyamie juman. Sange iwania na fa umra jumanu akwa yaki ngwan e asiesie ma. Il faut que tu sois équilibré. Alléluia. Alléluia. Oman i verset nyonsu. Ye man e atike lisa so isu down. Afin hébreu ndetre nsien ma kuni nyon. Iwan yo. Se kroke tin wa we nu. Namo eke doa soit ibo eke nunde ikun. Soit ibo inunde kale nyele beni.
ils ont mis quoi? Ma emieni et yosran. Nama e wula soa ibo asekun. Ibo ase wula le soy. Yele ndenga e kan eseke anyaki sang beng be. Be la anyaki sang beng. Yole. Voilà. Alléluia. Nde inyosu ngamo itakali su yele kese. Yele ke yo. Se iwa enyi wa we no. Man soit iboy nian se otakali panyo. Soit ibo son kusun. Yele sang beng be yakile. Sang beng be yakile. Se sran kun nyimay tu paquet a fait ou nous. Sangue c'est moi ni kusun. Man esike oti e bobo et adjale kumo e punisuke yo. J'ai envie de dire c'est un choix. Moi quelqu'un parle non. Ni c'est une décision. Amen amen. Iwan man e yaki sang beng be yole. Nkla yaki man o osu. Oni kla yaki a sang beng be o bobo ngwanu. O momo o bobo yo va ka yezu o bobo yo va ka yaki sang beng son be ile o klike be mian be yin se wen kan yin le wa wenu na sang beng be te o ngwanu o kla ya o kla nyima e kla nyima e kla kwa e nyunu sang beng be yaki len kusu yele otike sonja benzuen sa a mioni a drankekle otilike kumo aniansu yayo kenya miese ya swa viembe ke be yaki be jimbe finfin yelen atre pa ke be jalile inzuen tenga mo onu nyenga onu lele nyamie kani sra viembe eli ça vient de cousement baïma bete onu ye 2025 souviele nyamie se bla vient be ke be soabe trona be sabe si en lo vient be eli vient be cousement baïma ye 2025 cousement souviele ka mu niele nyo ni le modèle be ni ngale ai be kla ya nyamie fifio inden oti we obowo ka na ti kole o komia singa wa e no ni le asiga o satenu. Oui, tu veux blaguer qui? Ah ouais, à tromper. Iwan anyaki sang beng beyole. Neo. Nden wo bobo sanu. Ke ejinwa mo nyamia fa wula enu ke se mame ke beyaki sang beng beyole. Ah eken wa fa se ikun. Okle nyamia indenu na mi enkanyo. Nyamia wan ayaki sang beng beyole c'est anwan ni na asuma mokale titi. Alléluia. O kleke un très vieux me olo fala ke jasonu. Sran vieux fa ya sa bo wa dia fue ate onu. Ana to tu pa ke vieux modèle vieux le tien ate o ya sonne. Oli tranle. 2026 nous je sens que mi idole wa kaki wa fa vieux lève. Vous comprenez un peu? Ma fa tu pa ke vieux me va si sran vieux me zou oli tranle. Ça dit mami on boka kokote. Non, ay ya fallait motu paquet. Ya fallait. O motu otike bore boye o amure nu. Asu kun ye nga ole. Nga mayo ma accélérer c'est tout. Ma accélérer quand ça. Anyaki ya fallait nyami wa anyaki sang beng be ole. Oli ate onu eke modèle wa face. Alléluia. Alléluia. Sang beng be yole untre. Fin sera fin be nous trai e kaninga lembe kula. Et c'est like c'est wa enyi wa we no. Ma e yaki sasom be yole. Afin Christ fu ngamo wa nyimo wa tin. Na ngamo do klaso sukunde kenya mie famille yolo yo
Sangue nyamie classe nous fatiguement afin watin. Alléluia. Yes efaye unwe li ke fien me nous wa fa se ekluke nyamie ofaye ofatiguement. Ani anklo fwemu. Se won enyi wa we nu sapa. Li ke kun ole mo na ma elaka ehun na na ma elaka ehun gben. Se won enyi wa we nu na esu mai. Li ke kun ole mo be fle ye. Nyamie ye mo siye. Inu ye eklanyo. Alléluia. Yele titin de trinyo imablu ni kun ofaju bluni nyo. Sange yesoy nyamie wa jinglo kle ke yesoy e anwen repa. Afin yesoy ke nyamie silie ye modelie o clement ke ekla transatenu ke eklo. Iwanzo afin nyamie ayi yenga oyosran comme sran bekla nyambeti revient bekla nyambeti inglo continue yesobo yolienti oklike eyaki sabo yoma nyamie pe ni me no ninge sabo yoma nyamie fe. Okay. Oma yebo nyamie jilinglo o yoma eyaki sabo yoma nyamie fe. Amen. Nga nkele enwewle anze enwewle. Iwan yo nyamie ye na eleke ke nyamie wa emi ye mo wa deminti nkla nanti ken nkla yo satenga ke iwan nyamie ye son wa kle oke ayaki ninge nga ma yobe mo yo ma nyamie fe. Sran kun wa mo silike kun mo be kla yo mo yo ma nyamie fe o message mania. Amo somade. Sran kun wa mo o simali ke kun ga be yo mo yo ma nyamie fe mo sasu mania. Awon oni ambe nyurun ke bien et soit fait quoi faire musulman. Amen. Ça t'es modèle soni. Ninge nga moye yobe moyo manyamien fembe soni. I modèle wa fembe soni. O lesran kun ingwanu like kumo yomo ibobo sike o manyamien fe. Neo. Nga akotopol su kan kletit nyole. Iwan nyamie ye nga mo sisran. O yo mama inyi kata ma satensu sange o wike nyamie ti san no farako nanti klama. Alléluia. Ye son o yo ma yaki san gbengbe yole. O yo ma yaki satembe yole. Aniamu. Ke souci ke nyamie wa yo ye o na 2025. Tran viembe wuli sange il était o ngwanu. Ye ngati o barakani bien ale amutiti nous. Alléluia. Bon, comme c'est lui qui ani bien betiti nous, tiens, pas réagissement pas. O barakani blanc ale betiti nous. Amen. Amen. Aïe. Nya blé nya sumli le. Asumli blé. Ba esu loko. Like nga tiolie moti pa o nyunule. Sa tun sa tenu. Nya mie folie moti pa famo. Avi akmani modèle nga onule. Be wen adja, be wen divorcé, be wen retraité, be wen Hein? On se comprend? Besoin adja, besoin veuvage, besoin divorcé, besoin fiancé, besoin c'est compliqué. Fin lo fite nan nyamie folie mon. Alléluia. O man nyamie ye nga mo siye.
oyoma ninge ou flemwe na tibenu na iso sa tetemu nzwen tetemu like ma yoma nyamye fe nselike aniamu ewula eunfanga iwa yo samutinde somu anyaki na nketa mu anwure kofe utulole mo juen yemete kete be anwure panio amsike ka kete model viele nyamye bobo akete o kazuke amsizo okun obo mo ti etoni ani o anwure wa kete model viele obo mo bonu ancien an so si akla so si kun afion anwure won no wa fanga boibo lo ma ekete o hai anyaki ote kae ken se nyon san viele o nyamye wan samuti nde nanketa mu anwure anyaki mbobo mo npatamu afin ye nga mo nyamye si ye oti dan nyamye kule o le nyonu na ke sran kun ko eteche okun suwu ko eteche pu wa to wa wu cheche na ko ti so nyamye kule iyan o jaso mansa hallelujah anuma sikun mi mami su kanke Noël tienu bien groupe mbe manjue okun sran kun wa jaso wa ba Noël tienu iyae nyamye iyae wa jaso mamia Noël tienganu na iyanja wa anele nyamye iyanja wa Alléluia. Nyamye yanja somansa. Nyamye kloy. Oma yakun ye ngamo yingloy misini minimu. Ofera ko suebo ma e yaki enyoli ngamo e yobe mo yoma nyamye fe. Oma onranu anke nyamye bobo ukai. 2026 nga ya ulunuwe ma ninge ngamo kan clerie e nyanu fangana e siesie un. Alléluia. Ofara ke e Christ foi mo e atin que Jésus ni srambe croix be win mo be win ke esu ni alléluia ye ni le son o krike yo nzuen viembe ole mo beti fin e yakibele c'est croix que esprit ça sombe yakile no ezukla kwa enyu mo sakoti popo sangese inwe yo nyamye kunsan osun ebo hallelujah oma ngremu nkluke aniamu ewura umfangan na esiesi anwure stranvilio kakan anyonti la fiso nyamye yo hallelujah stranvilio ti keklibo isanu sange la fiso nyamye won o asunbo Sran viele sre kuin e yese ki ajale nyo ese oye mami oye mon afin benga mo be la fi nyamye su be nyi wase amen amen oma nkluke enyi oyina yasu makpa misre nsre ke nyamye bobo oswan ikra ebo na ison demu o trayenu na enyanu fanga parmi Jésus du manu amen. Maïla mianseo avien ofali indem famani e pa ileti e mayani embesu ila mianse. Il a assez au nyamien, ma quand vous l'avez nyolié. On denyo fait, et pas il est tio, et nous collé tio, et kachile itio. Koko ina ya fao, ya nantike Christ ça, ya nantike Jésus ça, si envoie. Ndenga mo etibemu, na ma e ka itilensu, sange ma e tisu, ma e nantisu, akloke enyi na ya suma.
ni les soins otilikemo fatake ekla ekla diun lalo ke sakpa esunyi ma ekla ekla unwule ke ayaki sa finfimu ninge ngamo eyobe mo yoma ofen ya kibele ma owa wen oson ebo ukaye iso agaleli enu iso akunambule nu na kanvulen oyo olie titi Jésus du manu amen. Mai fai kelemu ila mianse onindenga mo sanvie onyani ukale dankpa afwenga nu la mianse ndenga mo etili bemu nyamie ofatike ya kunambe su oyelima emuni savie meure oyelima enyani fanga maila mianse eba wo Alléluia. Alléluia. Banyamira musu Jésus du manu. Kira enyabla Naomi o aboli consensus kliliamu oma ma tike blue. Benga mo bien be ko na o tike klebesanu ancien bureau lo. Bon, premier culte en fan nous, deuxième culte be fan nous. Ça mgumi en ko va blue ngale o suye manque pas. Donc, bien bien comme au ticket clébé ça nous quand on fait ticket mi floi travail ça non amen. Yeah, on cloquet on samouke à fouet janvier nous 1er janvier. Yeah, à comment floi nga ebo serewambo. Opération vaincre Amalek ngamo il fasse ngle mu 4h du matin, 4h45. Ndoumaye li froid kun. Il faut un wadi anglo numo efasre. Janvier nous, kebeze ke 1er janvier zubongabo. O ma froid son oule. O ti klik tra klik ke ko ni o klik ko. Am klafasre amien, masran kunye lié o. A classer du mansulo. Au lieu de parler beaucoup, a klafa blensre amien. Bien sûr qu'un baoule nous m'a quelqu'un. Amen, amen. Oma anwu asiemule anze Samuel mu luangule otiamulie. Nglemu OK, moi je suis à ouvrir maintenant.
pendant owe afiengle mu nyamie isran. Oma so pasteur Kwaku Yobwe Aimé. Owe afien isran pas. Aso pasteur. Bonne arrivée. Iso ya oufwe Bro Kwadio Stéphane. Osupenu, ofin Boaké. Bro Kwadio Stéphane. Ayo Balé, en son pas. Luku Amwe Rosalie, ofin Saint-Fra. Osupenu. Oti Saint-Fra lo avec ma si présidente. En son pas. Et avec ma si présidente, yo hein. Alléluia. Moi, je suis Madame Bernard, Ofin Tumodi. Ah, yo balé. Et so Kwasi Amena Irène, Ofin Wele. Okun. Eniangamo, il y a Jean Conan de Dieu, Ofin Tumodi. Enseigne-nous pas, Jean Conan de Dieu. Oti flambeau. Alléluia. Et yo amumboni balé, manyamien oramusu. Et ya oufwe kloa ngamo besukpe nou, manyamien rablen amudi wanzu Jésus du maïnou. Yes amu konyon. Et yo be kloa ngabe olo eni en Christ fwemu. Et belike. En se veke pobre de wayo wayenzo. Alléluia. Ye eni en connaissant de Dieu. Et yo moni balé. Flambombe o abe soni. Be bois asiauno. Ko matambe na jumanga nyamie famoni on. Kaba vandio. Ba nyamie ora amukwa amusu Jésus du maïno. Ma ikwa ijaso na efa et sur les Cassiens. Oka 1500 à Foin Ovier. Les niquets 31 juin en fable la amiancé. Alléluia. En fable la amiancé. Enseignant mien que yo. Am si ke oklo amu. Na like ngoti pa. Moni amu fatai. Yo fa mamu. C'est donc à soi na nyeme yi. Mon ible na jumatio. Ble 1500 amo kae. Ma o ike sramo beso asie ike Jésus ça. Oku 1500 sou o tiengwan. Ka 31 juin man akundam kula yo frère. A fin 2026 nan fa ya fa rulo. Nan fa klonvi fa rulo. Nan fa untre fa rulo. Ko fiande koko fubwe bobo ulo wan c'est là. Quelqu'un me comprend? Faut aller t'enterrer. Ko ulo wan c'est 31 ka bain atisran frère abale. Alléluia. Manyamye yuwa wen o tingamu 1500 o kahenu. Ma amu akundan amu nyolie ikura o kanvu nyamye. Manyamye pramu. Nan ba isunzun lelie o kamu. Sangaye manyamye o yo ma be kula ngamo be chili beke 2025 be sous 30 nou. Manyamye ikula le o jinglo dans Jésus do maïno. Ma amu pofwe mu be unyanzwen. Ma benga mo be toli amu chwa wa wenu be unyanzwen. Ma benga be fatu pa kebe sieli amusu wa wenu be unyanzwen. Be kula nga mo be jasoli amu. Mo be en 2025 amu su fianu fiteman
Mabe unyanzwe Jésus du maïno. Ye manyamien ora amusu. Nan koko sa fisu. Nan koko sa fisu. Nyamien wan anumamu. Pe douama avie. Sangebe nyaliebe di. Mini, misi, na koko. Oli engamoti oli nyamien famo. La fisu. Manyamien ramusu. Jésus du manu. Amen. Okwa